ese ino ndirimbo ndinde ya Shafi na Element mwayibonye gutera? Ese ni igitekerezo cyiza cyo kuba Shafi yaragize igitekerezo cyo kuba yakorana indirimbo na Element? Ese ino ndirimbo iraza kuba hiti nk'izo twagiye tubona bagiye bakorana? Ese ino ndirimbo iraza kuba nka Bana yakoranye na Chris Easy inayo ifite imibare myiza cyane? Ese ino ndirimbo iraza kuba nka Kashe Element yikoranye? Ese ino ndirimbo iraza kuba nka Fudetwa yakoranye Element yakoranye na Roskana na Bruce Melody yagiye ikaba viral nk'uko tugiye kureba hamwe imibare yazo? Ese ino ndirimbo ndinde iraza kuba yaba nka Serera y'uno mugabo bita Shafi? Reka rero turebe ubundi abantu bakoze ino ndirimbo kugira ngo ibe nziza kuriya bita ninde. Ni indirimbo yakozwe na director bita Kayiro, video yayo ikaza gudupimwa no bita King Slay, ikaza no kuba yakorwa na Element Audio. Ni indirimbo rero yaje kuba nziza, ni indirimbo yaje kwandikwa na Shafi kandikwa na Element. Ni indirimbo imaze gukundwa n'abatari bakeya cyane hano ku rubuga rwa YouTube mu minsi mike imaze. Ni indirimbo imaze kuba yakundwa n'abagera mu bihumbi 13, ikaba imaze kurebwa n'ibihumbi 225,318, ikaba yarasohotse ku itariki 10 z'ukwezi kwa 2026. Ese iyi no mugabo yaherukaga indirimbo hits akora ino ndirimbo bita Sera, akaba yarakoze n'indi ndirimbo ya hit yaherukaga ariyo bita Bana yakoranye n'uno mugabo bita Chris Easy, yagikana abavayiro dore ko yamaze kuba yakundwa n'abagera mu bihumbi 990, ikaza kuba yararebwe na miliyoni saga 18 ku rubuga rwa YouTube. Ikaba yari yarakozwe n'abagabo b'ibyamamare no mu Rwanda, ikaba yaranditswe na Shafi, Chris Easy, Element, Junior Giti, ikaba ndetse video yayo yarakozwe na director Chris Easy, ikadopingwa na Sami Switch, ikaza kuba Dran Kabaka kaza ndetse no kuba nawe yaratanze ibitekerezo kuri set yayo. Ese iraza kuba nk'ino ndirimbo y'uno mugabo bita Element bita Kashe yaje kuba viral dore ko ku rubuga rwa YouTube gukundwa n'abarenga ibihumbi 90, ikamaza kuba yarebwa n'abantu miliyoni 15,557, noneho ikaba yari yaranditswe n'uwo bita Element, igakorwa na Element, ikaza kuba yarakorewe video n'uwo bita Enike nawe n'umuproducer mwiza cyane. Akaba ari n'indirimbo yabaye viral mu Banyarwanda ya Element bita Fudetwa, ikaba yarakozwe na ikaba yarimo abagabo batandukanye Roskana, Bruce Melody, ikaba ari ya Element, ikaba imaze kurebwa na miliyoni 34 n'ibintu biba bitunguranye. No mugabo rero Element akaba amaze kuba yagira abamukurikirana ubwo n'aba subscribers ibihumbi 700 ku rubuga rwa YouTube. Ukibaza ngo se ino ndirimbo bita ndinde nayo iraza kuba yafata ijambo muri zino ndirimbo tuvuze, harimo Bana, harimo Serera, harimo ndetse na Fudetwa? Ese nayo iraza kuba yafata ijambo muri industry nyarwanda? Reka tubihanga amaso ubu ngubu tuvugana irimo kugaragaza performance nziza. Njye nitwa Dukunda J.